abebembeza aba abari mu mwishengero rwa Mpara East Julius Tusime Karuhanga hamwe no mwishengero Kazumure Asimwe bakirwe nakari n'amashemererwa amukoro go kucinga umushomo gw'ebiro bitano ogukwegesa abantu imyuga y'imikono. Abebembeza abantu bagira ngo behiriye kutuma umukuru muranga gwa President Museveni ogo kushomesa abantu by'imikono okubahwera kurwana sobworo. Natujya mu kigende tubegese mukore ibintu birunzi nkebi mushaziyeho mutwara umukatare wene bibira bayigisaha ntwenda amuheru babene babateramu echa entrepreneurial skills kuja gukora rekore sabune y'umuka washaziyeho indisho tutwara umukatare jiguze akubagira ngo umwana mukuru no musiga nagira ata wene umuzeyi kwa kutesente tuturi kubyama tuyimukiramu neto tukora nkebiye mukureba no mukora amanya no kubasa kuja kushoma nakasente ka PDM wene mureke tukore tugire sente manya mukasi kwa kugire sente kanegereta leta gata aba bina masukongo imishomege neija kwera abantu na munonge minyeto etine chokoro mu byaro kandi hatu bakozire bintu bakujaguza bakahama kasete ubundi bakahabona bazanye babo President akaturagira ngo tugende tuzomu makagi tuzomu ma constituencies zitu tureke ngo abantu abahwera kongera intasiyo mu makaga umuringo gumwe ogo kurabiramo no go kubahemyo abantu bari kurenga bino kurugumura kagwa Kigaga umuru wa Mpara East no bamazire ibiro bitano bari kutende ko kora sabuni ebitabo enkito amajuta hamwe nebindi kandi basimira abembezi baba ukubashagika izima munonga abwa honarebo bitu honarebo Tusime Julius Karuhanga na honarebo More Asimwe ahabwa programme ya skilling eyibaresiro muri Mpara kandi nitwe abanyamwizi tukabasa kutiganyirwamo kandi turebere ngwitwe nk'abacara bagwa Mpara nituza kuganyirwamo eco kubanza esente ziwanoza kutwara kugure bitabo waza kutandika kandi kuzihereza umwana nka school fees unkebe byonda ndebe muntu byamba na munonga cengiza shoza yeka yanje namuna abanywana banje kandi ubwo bunyihiremo biza kwegesa barana bakakungira chance yo kwiza ehurege negumza mu kweterorisha zari rwa Mpara East kandi abari kutendekwa nibija kuhebwa za certificate gasha kweri ya surutu gusa